To je Feder drugi. A, najvjerojatnije. Nešto nije... Feder ti nije ovaj... Dobro, mislit ćemo ga da bude barem na 20 milja točan. Da. Na tu neku najčešću brzinu. Da, 20 milja to je puno za džipa. Ali sad vam lažem tu na početku. Pa dobro, ali koliko lažem? Možda 5 kilometri. Ružno počinje kazaljka, to je ono najgore. Vidite. Da. Njemu je najbolje da misli da na 10 milja pokazuje točno 10 na sat, to je... Može, ako može proći. Znate šta, ja imam Dodgea doma. I ja sam tek poslije jedno 15 km pogledao da li dela brzinu mjera. Može. To je to, je tako? To je to. Ok.